Ka Parish Mowkyndeng West Giant Hills District hakani kasngi ublay kala yo biang man penkentang sa we Lyngdoh so ublay ubalong ru uba Phra nakani ka Parish ya ubala tip kerteng kum Kitboklang Tyngkan uba nakasnong Mowkyndeng. Lapin ketang Lyngdoh ya uda Bishop ka Jawai Diocese Most Reverend Ferdinand Dakar ha ka jingdon lang u Provincial ka Celestian Shillong Province u Father Paul Olpinro Lingkot ki Lyngdoh ki rioniam bat ki pat rionget ki bawan mansaki ya kani kasngi. Nakaliang u Bishop Father Ferdinand Dakar haba ajingkran ulapin kan mau ya jingdon kam bakraw tam mandan u Lyngdoh so oblay hakanyam Catholic bat ulaong ba u Lyngdoh udei ubriu uban sakri ya kikam jong kanyam. Kumta sisien ba lashim ya kani kakam un pendap ya kakam ram Lyngdoh kumbala bin shat hau. Ufada Kitboklang Tyngkan ula puli hasin Francis Mowkyndeng haus nam kat kandai spak kandai punyo nang ta ula puli ru hasin Dominic High Secondary School Mowkyndeng hadien ka kelas 10 ula letpat ha Don Bosco Mount Rongkong Tura nakabenta ban pendap ya ka kelas 11 bat 12. Hadien ka niepat ula let Mariam Nagar agar tala nakabenta ka pre-novitiate kat ba ya ka practical training ka ba arsnem ula yo ban pendap haus nam arja kat Phra hadu arja arpo ha Celestian College of Higher Education Dimapur Nagaland. Hadien ka practical training ula let puli ru ya ka Bachelor of Theology ha Sacred Heart Theological College Maulai Shillong balapin ka tang deacon ya u ha Sacred Heart Shrine Sacred Heart Theological College Maulai Shillong. Nung sam benta nung the agrahay ya gijinay ay hal baro pa nami na ubah patay mariang kami mami da ubahikay ki baro kinek batisem mami ken ubalabo datung ya kekerdan repair ya ginongbut orang bagapang jom kun jomi Jesus Christ Tagabor na ikhtiar umansim bakod nang ba nandukun long kun Lyngdoh yaw pat ba jome na do utitang barim nami kikam balaseng labu daganyam kerupam bakanjablay hadin lamilat hung yaw Moses batu aron halor pa jome. Kum bertemi ba ilaupun sekabalang ba benda kiu sekeduan bat kamen subu menra ya kecain pong dari kedak sung kebor ikhtiar bat kamram kecingkit kia bat kecingkit kri mansukri harunti bat habur pom sung pres dari kecingkit kubor de kadai ijain ke ba Lyngdoh so belai pengman tu bor kecenderaan kita kenyaga kriamalor berdepan berdepan. Pada malam ini kan, buyuk kebor ikhtiar, agak berpendak yang kita kenaiti jelang Lyngdoh so belai. Hei nabi imei pa kimen kitara, ikur kita kilok kicor, tapi kipai coblay. He was the Vice Provincial up to this very moment as a provincial.
Thank you for your guidance and prayerful support. Thank you for your fatherly presence and for everything. May God continue to shower upon you His grace and blessing. I thank also our Vice Provincial, Father John Sosiama SDB, who is also a provincial elect. Thank you for helping and animating us as in charge of our formation. Wish you God's blessing and guidance as you assume the office of provincial in this month of May. I thank also Father Economist, Father James Tinyang SDB, for his presence here with us today.